Pasca zanhah ni Siangtho gigin ni Lungdamna Laisiangtho maku alian som le guk aneu khat pan ya chang Sabbath ni abai khit ciangin Mary Magdalene James nu Mary le Salome-te in Jesu luang zutna ding u paknamtui avalei u hi ni sagih lakah ni masa ni zingsang tung ni suah in Amaute han hawhin apai u hi Amaute in han kongvang hukna suangtum in likkhiatsak ding a hi hiam chi in khat akikumu hi Amaute in to u ciangin alian ma tua suangtum pi khin-a amu u hi Amaute han sunga lutu a tangwal khat puan pak sil taklam-a atu amu u ciangin patau-in lamdang asama ma u hi ahi zong in van tung mi in Amaute kianga lau kei un singlam te tunga kita Nazaren mi Jesu azong na hi u hi ama thoki khin zo hi hilai taka ama non lo hi ama luang kisial namun hong en un ahi zong in no te pai un la no te mai Galile gama ama apai ding hi honggen khol sabang in tualai a topa namu ding u hi chi in pita akipan anung zuite kianga vagen un achi hi tua ahi chang in Amaute lamdang sa in lau u ahi man in han pan in pai kya wa kwa ma dang kianga hi thu gen lo u hi hin topa Lungdamna Laisiangtho hi Kristu topa on tunga phanna ta hen